Negasngi ha dorbar mang tengka ke JHADC ke Devi paya tong per de keli ko iji badale ke JHADC wo pensange ye kelo motu na ka wa malidor wa em ha uput ke mekhalia ye wa hambertus nong tru de jubab wa mtip ke council wa em kamite kelo motu Hajrong ini ke Devi paya do onggo wa ke kubor wa mi na ke wi ke sen bahalang da penbat wa em itimo we hadukan ni le dang peten bat i we le dato mo ucha wo peten ki Ye ni depan cewa hambertus wa MR ngut ki bakare ke JHADC ki wa pai ye ki lom wa ki klu ke council. Ne liang ke Devi payado ongko wa ka wa malidor man ko uput ke Meghalaya wa Assam wa iti mu kam ni depan tengit iya ke wa pen MK wa sum wa sait de wa kentu ye ke JHADC wa chimkia ye ni. Will the executive committee be pleased to state what steps the council has taken to control or to stop the illegal stone quarrying at Malidor River that falls under the Meghalaya boundary? The replies from Sri Ashwin Kudu, in charge of Forest Department, reply is as there is no information or report received by the council in connection with the illegal stone quarrying of stone at Malidor River, so no action taken to stop the illegal quarrying of stone at Malidor. Ini for akan berkubar pada ni akan terik bun community news media outlet di DOE akan terik pada flash dan kesi nak circle we wa em ketika di kelompok di kelompok di ai nak ibu akan bertanya wa Malidor dengan ada yang komplain adalah ya rostai yang apa owner for constituency the time em akan betul pada last scale money then Ketika penyuapan yang no action has been taken to stop the illegal stone quarrying, supplementary yang ini enggak, hato ketika illegal stone quarrying dan ketika semua habis ketika disini hetan, is it still continuing? Kejubat kedua kata, ya kau man kata betit intip dewa dan dan kelompok kita. Thank you so much, in charge. Intip dewa dan rei ketemu berlai orang alat. Semua betul. Itu katakan supplementary yang ada. When was the last visit of the council to the above mentioned site? Tapi not telik last relate the council cerita how he report you. The end staff online kita, kini staff bui, light pipe ki yang kita tahu, but light pipe bila yang itu, ketika bau yo yang berjubab kita. Dan up yang report lagi. So, lepek ini last time saya nak terik last so lepek kita bisa kami terik last year or this year. Dia kata jok kiu kini diterik lagi, Henry dalai lagi, kata dah ada di report, nama tahu dah ibu kamu. Taman ke di sebab yang charge, kemudian kerana terik last lagi zikir di last year or this year, tawa ya lagi information bahwa any year ni dah tamaman kawasan bahwa any year di staff nombor Forest Department hal dengan kita semua tiba kemudian kita akan terdik ke ini orang dari itu information received dari no report kemudian awal adalah itu penuh M kata information received ki M kami kita jadi menjahit okey dekat tak supplementary atau council dah elat tak semua yang kena illegal stone quarrying di Brunei Assam fokus kami yang lebih kalian. Saya pun berjubab wah ada mendayo ia report ngana dia kau ia mencari depan ia department ulai wajib tip itu meminta ukusnya ia kata. Masa cuman dia belum kuat sementara untuk supplementary question yang ini dekat siapa dia? Buat monitor dekat sikit. Kami nak buat ku MK ku buat dari yang. Nete kuat uyo ya ke jin na ia mencari. Emo tu perangkat dan iki watchman. Betul dengan council hai kai upat ya kai kau. Berjumpa dengan tu itu ada orang MK staff army kita. Dan nau tu pai dukat ia kata pai i betai wasalom bat pai kena i betai yang kelo wahab yang council. So, Mr. Chairman, please allow me to say few things on this. Tiba ini kuat Malidor, so M. Wahab pergi,
Assam and Meghalaya. Shishliang Assam, Shishliang Meghalaya. Jadi man kalau kami pun usam, buat cina lah wali to Meghalaya ni to Assam. Jadi tuan mesti Jerman kalau tahu, kalau Hajam kini tua yang kini yang susah mertasra. Jadi pun dia to wakili Islam korok Islam tiba tiba kordo umar tasram to ada wakil. Korok Islam nilai itu mereka cakap banyak kita wa amidor. Jadi pun tu abu ni to wa amidor man tu usam. Teman kata gedinti on last skill, artinya bena onais. On last skill emwa, dari urusan dah kia sok buat situ. Em bagaimana gitu kuai em sini. Dikibru nang em urusan itu kuai. Jadi dah orang nam di wakil tu em di wadah or gitu kinda kuai mentia buat sini. Dan satu ni lelak urusan mungkin ada tinggi kata kilo ada tinggi. Nampak gedinti mu tu wah mentar kawak malidor. Jadi aku request ke council. Kalau rindu Naka forest department le aku sedih ni dia. Jadi bagi waktu tahu yang menjadi forest department dia sudah ambil di style. Cuma kamu mesti dia kata ke area style. Cuma dengan kamu mesti yang konsensus yang ini wadah nang peba. Dia over request. Let us try with please stop this stone quarrying whether illegally or legally. Nabah wa ambo ke kita di peba. Please save Malidor River. Please save the boundary. Please save the people of the affected area. Thank you.